Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani zamjeniče Res Uleme, poštovane naše muftije, poštovani promotori ovog izdanja, braćo i sestre, salam alejkum. Nalazimo se, dakle, u vremenu koje iznova na neki način mobiliše svu našu muslimansku javnost kada je u pitanju vakuf i vakufska imovina. Vjerovatno najeklatantniji primjer onoga što se događalo sa vakufom u našoj modernoj povijesti, ako tako mogu kazati, jeste slučaj Lakišića Harema, ali slučaj i mnogih drugih, naravno, vakufa po našim gradovima od Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća i svih drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Danas ćemo imati priliku da se upoznamo sa, dakle, historijatom ovoga vakufa od momenta kada je on nasilno otrgnut iz našeg zavičaja, iz zavičajnosti vakufa koja je pripadala islamskoj zajednici, pa sve do danas kada se na tom lokalitetu također nasilnim putem, bez pravnog uporišta, taj lokalitet želi na neki način potvrditi, odnosno utisnuti u njega ono što tom lokalitetu ne pripada. Nažalost, više od stoljeća i po muslimani Bošnjaci su dovedeni u priliku da se ispod njihovih nogu otima njihova imovina. Tih dalekih, da tako kažemo, 80-ih, 90-ih godina 19. stoljeća pa sve do danas, nekim potpisima nekih tada vladara, a ja bih kazao Austro-Ugarske i tadašnjeg Švabe, pa sve do danas ponovo će neki Švabo možda nametnuti neki zakon o imovini u Bosni i Hercegovini i mi ćemo se kao narod ponovo naći pred, čini mi se, sličnom situacijom. Paradigma, dakle, tog našeg, da tako kažemo, stradanja i gubitka naše imovine je Lakišića Harem. Svako onaj koji misli da je Lakišića Harem tamo neki slučaj nevažan, na margini, jako se vara. Lakišića Harem je u stvari sama suština onoga što se događa sa našom imovinom u Bosni i Hercegovini. Nažalost, sve vlasti koje su bile, i one koje su bile tuđinske, i one koje su bile naše, i one koje su sada naše, prema vakufu se odnose na isti način. One ovo pitanje ne žele riješiti i koliko god mogu više zanemaruju ga i nastoje ga na neki način prepustiti zaboravu, brisanju i nestanku onoga što je bio vakuf. Ja se želim zahvaliti, naravno, muftiji mostarskom, želim se zahvaliti ljudima oko muftije, želim se zahvaliti jednom čovjeku koji je u našem narodu pokazao odgovornost naspram vakufske imovine, Safi Oručeviću, koji je danas ovdje, jer je on jedini na ispravan način razumije ovo pitanje i da je borba za vakuf u stvari borba za Bosnu i Hercegovinu i za imovinu muslimana u Bosni i Hercegovini. Ova promocija će nas približiti, dakle, ovom problemu i još jednom čestitam i nadam se da ćemo nakon ove promocije drugačije se ponašati naspram ovoga. A odbrana Lakišića Harema, koliko god zavisi od Mostaraca, zavisi od svih nas. Dakle,
na svakom pedlju naše zemlje. Zato vas pozivam sve da budemo budni i da ovaj primjer otimanja vakufske imovine i Lakišića harema ne prepustimo onima koji to žele da učine na ovakav način. Hvala vam.